Labdien! 13. epizodē ar Fallout 4. Diezgan tālu esam tikuši. Laikam nē, laikam jā. Domājiet, kā gribat. Bet mēs turpināsim. Un mērķis šajā epizodē ir pacensties tikt uz Diamond City. Nu nezinu, cik nu tas izdosies, cik nē. Bet pacentīsimies. Jo, kā redzams, man tā inventory, redziet, svars. Vēl tikai 4 kilogrami, ko es varu nesāt. Man steidzami jāatrod kādi veikali. Un es ceru, ka tie veikali būs atrodami Diamond City pilsētā. Saprotiet? Jo tas ir svarīgi. Man ir jāpārdod šīs lietas. Es aizmirsu, man ir level up vēl. Tā. Var jau paņemt šo, bet laikam svarīgāks man būs šis. Labi, kas šeit ir? Nē. 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 Intelligence, nē. Labi, ņemam endurance. Accept. Viss. Tā, nu ko, tagad mēs varam doties tālāk. Vau, skaisti. Skaisti. Nu, lēc pāri. Tā. Pareizi vien es dodos. Es gribu tur augšā uz tā tilta kaut kad uzlīst. Bet to šoreiz es nedarīšu, to citā epizodē. Kāpēc visas šīs epizodes nesanāca tikt līdz Diamond City? Vienkārši elementāri, jo ejot uz to vietu, uz to ceļu, pa to ceļu ejot. Kas tas? Vienmēr pagadās kaut kas interesants pa ceļam. Kā piemēram šīs, kas ir šīs, man reāli interesē. Kaut kāds ģenerators. What the fuck? Kur kas? Kas tas bija, ko tu tur nositi, ko? Fū. Pretekļi. Labi, izskatās, tomēr veltīgi te atnāca. Varbūt ne, kas tas tāds. Activate. Activate. Wow. What the fuck? Nu, manos plānos nebija. Davai nāc kāds vort. Paldies. Ko tu fucking bitch? Ak, Dievs. Nē. Nu nē, ne jau es tiku uz tilta augšā. Es nedrīkstu to darīt, nu mēn. Man ir jāiet uz Diamond City, man vietas nav. Nē, es braucu lejā. Un man ir jātiek uz Diamond City. Man ir jābeidz izvairīties no šī ceļa un jādodas uz to mērķi. Tā. Kur mēs esam? Cik tālu vēl? Ko? Es vispār uz otru pusi dodos. Fucking shit. Place marker, yes. Kā lai zinu, kurš ir īstais? Tas točna nav īstais. Ak, kāpēc nerādās? Pretēji. Tātad šeit. Nu, it kā šeit rādās. Nu, tagad vajadzētu būt. Visu. Ai. Nē, bet šī spēle ir interesanta. Viņa ir izcila. Es iesaku visiem
patiešām. Citi tur rakstīja komentāros, ka grafika kā Half-Life. Nu, pirmkārt, tā nav patiesība, jo šī spēle izmanto DirectX 11 tehnoloģiju. Savukārt Half-Life visticamāk DirectX 9, ja ne pat zemāku. Tāpēc, nu, nevar tā salīdzināt to. Jā, grafika nav tāda kā Witcher 3, kā es jau to esmu teicis, bet kas notiek, es nezinu, ieklemējās. Wow, es nezinu, es gaidīju kādu minūti, līdz es varēju atsākt spēlēt. Es nezinu, kas tas par gļuku bija. Tā, šī ir kaut kāda pamesta pilsēta. Esam klusi. Es negribu apšaudes, es gribu tikai mieru, veči. Es gribu tikai mieru, es gribu tikt uz Diamond City. Tas ir viss, ko es vēlos. Lūdzu, saprotiet mani. What the fuck? Vai nu man dators ir izcils un nevar ielādēt tekstūras un pārējos grafiskos sūdiņus. Vai arī šajā spēlē ir pilns ar bugs. Nu, bet pagaidām šķiet, ka viss ir labi un viss notiksies. Tātad, cik tālu mēs esam? Wow, mēs jau esam diezgan tuvu. Super. Un tas, wow, tas ir skaisti. Izskatās, ka Ko es teicu vispār? Kāds vārds man sačakarēja domu? What's all this? Raiders strong. Bam. Oh shit, granāta! Fuck you, motherfuckers! Es dodos tur, kur es gribēju doties. Jūs tur variet šaudīties un darīt, ko jūs gribat. Es teicu, es gribu mieru. Ja jūs nesaprotiet, es skrienu. Jā. Redziet apakšā. Cik daudz vietas, precīzāk sakot, cik daudz vietas es varu atklāt. Šī spēle ir gigantiska. Kas notiek? Mirstiet! Diamond City Security. What the fuck? Super mutant! Holy shit! Wow! Viņš ir beigts. Pagaid, tur vēl viens ir. Un tur vēl viens ir. Holy shit! Un vēl viens. Beigts. Ak, nē, mēs divi palikām. Mirsti! Viss? Kur vēl? Tur? Kur ir veci? Kurā vietā? Super mutant. Es neredzu! Ak, tad tur tu slēpies, tu cūka. Nu ko? Nu ko? Bam, 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 bam.
Mēsls tāds. Lodes. Īpaši lūtot es neko nevaru. Jo jūs zināt, es rādīju, man ir tikai 4 kilogrami brīvi. Nu jau mazāk. Glow-sighted automatic pipe rifle. Fuck. Fuck, nevaru neko paņemt. Kas tur ir? Nekas. Labi, dodamies lejā. Fuck, es gribēju nolikt. Kā lai to izdaru? Nekā, vienkārši pa trepēm, kā zolīts cilvēks. Tā. Kur palika tas Diamond City Security Guard, vai kā tur bija? Nav vairs, reku. Hey. Damn. Not afraid of mutants, huh? You're our kind of guy. Un? Tā, kāds work like that? Nu ko? Man rāda 71 metru. Excuse me. Looking for Diamond City? Just follow the signs. This way, Diamond City tur. What do you mean you can't open the gate? Kas tas tāds? Wow! Kas tas tāds? Pagaidiet, kaut kas nerīmējas kopā. Kur man īsti jāiet? Tā, local map. Man nemaz nerāda. Šeit? Jā. Kā man tur tikt? I can wait all day, Danny. Open up. You want into Diamond City, right? I just got here, but yeah. Shh. Play along. What's that? You said you're a trader up from Quincy? You have enough supplies to keep the general store stocked for a whole month? You hear that, Danny? You gonna open the gate and let us in, or are you gonna be the one talking to crazy Myrna about losing out on all the supply? Jeez, all right. No need to make it personal, Piper. Give me a minute. Better head inside quick before old Danny catches on to the bluff. Another great day in Diamond City. Jā, paldies, ka ielaidi viņu. Who let you back inside? I told Sullivan to keep that gate shut. You devious, rabble-rousing slanderer. The level of dishonesty in that paper of yours. I'll have that printer scrapped for parts. Ooh, that a statement, Mr. McDonough? Tyrant mayor shuts down the press. Why don't we ask the newcomer? You support the news? Because the mayor's threatened to throw free speech in the dumpster.
What newspaper are you talking about? Mine. Public Occurrences. And we're the hard look at the truth. So are you with us or not? Can I support? Always believed in freedom of the press. Rightly so. A true medium for the people. Oh, I didn't mean to bring you into this argument, good sir. No. You look like Diamond City material. Welcome to the great green jewel of the Commonwealth. Safe, happy, a fine place to come. Spend your money, settle down. Don't let this muckraker here tell you otherwise, all right? What are you two arguing about, anyway? What do you think? Print lies and everybody's happy, but if you print the truth... Now, was there anything particular you came to our city for? Missing person. I'm trying to find someone. Trying to find someone? Who? Well, whatever you do, don't bother going to Diamond City Security for help. Don't listen to her. Well, I'm afraid that our security team can't follow every case that comes through. I'm confident that you can find help here. Diamond City has every conceivable service known to man. One of our great citizens can surely find the time to help you. Well, sure. And a mayor of a great city must know everyone. Who can help me? I'm sorry, I don't have time for any more questions. I'm a busy man. Enjoy your stay in our fair city. This is ridiculous. I want the truth, McDonough. What's the real reason security always shrivels away when talk of missing persons comes up? I've had enough of this, Piper. From now on, consider you and that little sister of yours on notice. Yeah, keep talking, McDonough. That's all you're good for. A big Diamond City welcome from the mayor. You feel honored yet? Look, I gotta go get settled in, but, stop by my office later. I have an idea for an article you'd be perfect for. Labi. Beidzot mēs progresējam, kā saka. Varbūt mums kaut kas šeit izdosies. Officer? Head on inside. Paldies. Nu, kas tagad notiks, es nezinu. Man nav ne jausmas, kāda izskatās šī pilsēta, vai viņa ir liela, maza, kas tur ir, kā tur nav. Tā kā laikam nākamajā sērijā būs vienkārši, kā saka, iepazīsti. What the fuck? Jūs redzat šo pišķiku? Holy shit! Wow! Es sev tādu gribu. So, this is the famous Diamond City. I suppose I hope to find more of a gem than a dusty home base. Fuck. Civilization in the rough, if you will. Wow! Wow! Nu ko? Visi skatītāji, atvadīsimies un tiksimies nākamajā sērijā. Paldies, ka noskatījāties. Jums viss izdosies. Peace!